Ribja juha s kokosom. Jedi s ribo. V tokratni Sončkovi kulinarični razglednici delamo ribo s kokosom. Ribo posolimo, popopramo, pokapamo z limonim sokom in pustimo marinirati 15 minut. Režemo paprike, korenje, čebulo, česen. Potem na vroči ponvi popečemo po 2-3 minute ribo na vsaki strani in odstavimo. Na olju popražimo papriko, korenje in čebulo par minut. Dodamo še česen in čili ter paradižnike. Dušimo par minut. Natančen recept imaš v prilogi. Potem pa dodamo vodo ali pa ribjo jušno osnovo ter kokosovo mleko. Timijan, poper in sol po okusu ter vrnemo pečene ribe. Pokrijemo in kuhamo še 10 minut, da se okusi prepojijo. Postrešimo s kruhom, krompirjem ali pa z rižem. Vse dobro. Tale jede super, pa ni važno, so ribi ali pa karibi.